Nakon prvog čitanja njegove zbirke vrlo lako možemo uočiti da je Kaplanov poetski diskurs izrazito narativan, čak toliko da u dosta pjesama napušta klasičan stih i da u stvari čitavu pjesmu smješta u prozni okvir, a da klasični stihovi u stvari dobivaju oblik kratke lirske obojenih rečenica. Kaplanova tendencija postmodernoj narativnoj poeziji se očituje često upotrebom prošlog vremena, a to je možda i sam najbolje izrazio pjesmom, odnosno naslovom i tematikom pjesme Da ti pričam, u kojoj on samim ponavljanjem tog stiha kao refrena u samoj pjesmi naglašava svoju potrebu za pripovjedanje. Usudio bih se reći da su iz tog razloga mnoge pjesme, kao što sam već spomenuo, smještene u proznu formu i da se nemali broj njih završava stihovima koji ne zvuče kao klasični zaokružen kraj, niti kao dvosmislen, nedovršen kraj tipičan za modernu, nego upravo kao početak kojem je cijela pjesma bila tek odlično uvertira. Jedna od takvih pjesama je upravo pjesma koju smo malo prije čuli, dakle, iz Dnevnika, koja bi sa svojih nekoliko stihova, ako bismo posmatrali u tom pravcu, dakle, vodeći dijalog sa Mešinim dervišom i smrti, mogla stajati kao savršen početak romana o izgubljenosti čovjeka u savremenim civilizacijskim tokovima, o problemima i o svim pitanjima koje nosi na vlastitim plećima, a bez jednog odgovora. A upravo pitanje mogućnosti spoznavanja odgovora, kao i pitanje mogućnosti čovjekove apsolutne spoznaje, je također jedan od motiva koji srećemo u Alminovoj poeziji, a pjesma koja analizira potrebu čovjeka da objasni i shvati je i pjesma Kako sam uzeo doktora Alberta, kojom Kaplan kao da pokušava ironizirati i banalizirati čovjekovu potrebu za vjerovanjem u velike priče i velike istine. A njegova ironija u stvari proističe iz zapitanosti da li čovjek može spoznati samog sebe, drugog čovjeka ili svijet u kojem živi. Motiv koji također okupira poeziju Kaplanova, vidi se već i u samom naslovu, je motiv spoznavanja ili upoznavanja žene, koji se najviše očituje kroz potrebu imenovanja žene. Kada shvati da ne može spoznati ženu, on svoj odnos ironizira kao pjesmu pod naslovom, pjesma u kojoj ona odlazi, koja, moram spomenuti, neodoljivo podsjeća na stil i stihove hrvatskog rock benda Hladno pivo, na istu temu. Dakle, Kaplan često postavi pitanje ili otvori raspravu sa samim sobom, pokuša dati odgovor, trudi se da pronikne u bit pitanja i onda oštro obori svoj zamah i ironično zaključi da je dosezanje odgovora ili referentne tačke nemoguće, ali i bespotrebno. Možda to možemo i vidjeti upravo na primjeru već navedene pjesme Da ti pričam. U toj pjesmi, dakle, sam naslov se ponavlja kao refren, a pjesma završava stihovima Ma šta da ti pričam. Jedan od motiva koji se također pravlja u ovoj zbirci jeste motiv pisca. To primijetimo u pjesmama kao što je Čas anatomije, Mark, moj pacijent, ili pjesma Nešto povodom Nobelove nagrade 2007, u kojem Kaplan daje neku vrstu poređenja između lirskog subjekta i dobitnice Nobelove nagrade Doris Lessing, uz glavnu misao koja se može iščitati, a to je u stvari da su i Kaplan i Doris Lessing nakon svega i prije svega u stvari obični ljudi i da Lessingova, iako je dobila Nobelovu nagradu, u stvari dalje ostaje običan čovjek. Uz motiv pisca, Kaplan je u svoju poeziju utkao i pitanje procesa samog pisanja. Pa odatle možda i slučajna ili namjerna aluzija na Lessingovu, koja upravo u nagrađenoj knjizi The Golden Notebook problematizira o procesu pisanja, mjestu pisca u svojoj prozi, te daje presjek, odnosno ponire u dubinu autobiografskog aspekta u procesu stvaranja fiktivnog svijeta, što je stvari ono Kaplanovo šta sam sve rekao ljudima o sebi. U pjesmi Čas anatomije Kaplan na izvanredan način razbija romantičarski mit o procesu pisanja kao transcendentalnom činu i pridružuje se onim modernim književnim nastojanjima da se upravo taj proces pisanja razgoliti i stavi u sfere ljudskog i konkretnog, što apsolutno ne umanjuje vrijednost niti pisca, niti njegovog djela. Naglasak je u tom procesu upravo na potrebi, jer je porivu za pričanjem jedne priče i za iskazivanjem ličnog iskustva
bilo kroz poeziju, prozu i ono što treće. Ono što posebno fascinira mene kod Kaplana kao pjesnika jeste vraćanje za zbilju, odnosno taj osjećaj za zbilju u njegovoj poeziji. Kod njega recimo nema patetičnih stihova o izgubljenoj ili nepreboljenoj ljubavi. Kada pjeva o ljubavi, kao što je to u pjesmi koju smo malo prije čuli, 6.6. ili 7.6. nakon romantičarskih uzleta on se vraća u stvarnost, dajući tom osjećaju ljubavne patnje koji nastaje iz ništa i plete se, kako sam pjesnik kaže, obrise svakodnevnice. To u ovoj pjesmi Kaplan postiže jednostavnim stihom koji, da ga pročitate bilo gdje drugo, ne bi se nikada pomislio da dolazi u nekoj pjesmi. Dakle, stihom a eglonil, kada ću popiti taj eglonil. A to je upravo ono, ako se vratim na početak, ono što sam govorio, ta mogućnost koju Kaplan ima, odnosno sposobnost da potpuno nepoetične stvari iz naše svakodnevnice smjesti u poetski kontekst i daje im određen smisao. Na kraju želio bih istaći da je poezija Almina Kaplana zaista vrijedna iščitavanja i da je to pjesnik, kao što je napisao Milo Skredović u recenziji, da je to pjesnik, dakle, koji istinu obećava. Mislim da imam pravo na takvo mišljenje i između ostalog i zbog novije poezije Almina Kaplana koju sam imao priliku da pročitam i mogu da kažem da je u toj poeziji evidentan napredak u pjesničkoj zrelosti uobličavanja i oneobičavanja zbilje i nadam se da će uskoro i te pjesme ugledati svjetlo dana u novoj Alminovoj zbilji. Hvala lijepo.